Opisivanje sebe kroz osobine neke životinje je stara psihološka igra, ali nije neobično ni da neki sportski tim, vojna jedinica ili neki drugi klub uzme životinju za svoj simbol. To čine čak i političke stranke, doduše ne u Srbiji, što je nas inspirisalo da tim pitanjem anketiramo srpske političke stranke. Ko sebe vidi kao vuka, a druge kao hijene, ko je pčela, ko je trut, otkriće nam Milan Srdić. Već skoro 2 veka u Sjedinim Američkim Državama bitku vode magarac i slon, simboli demokrata i republikanaca. Glavni krivac je politički karikaturista Thomas Nast, koji je lik magarca prvi vezao za demokrate, a nekoliko godina kasnije slona za njihove večite rivale, republikance. Iako imaju i svoje pozitivne i negativne osobine, i danas su magarac i slon ponosni simboli dve partije. Nijedna politička stranka u Srbiji nije uzela životinju kao svoj simbol, iako je takva simbolika veoma prisutna u srpskoj kulturi i tradiciji. Tako da smo mi odlučili da ih pitamo. Kada bi bili životinja, koja životinja bi bili, ali i kako vide svoje političke prijatelje i protivnike iz tog ugla. Sudeći prema odgovorima koje smo dobili, jedna politička partija u Srbiji već ima svoju zaštitnicu. Jedinstvena Srbija. Žirafa. Prirodno ide uz palmu. Žirafa, to je životinja koja ima veliko srce, može brzo da potrči, ali je fizička konstitucija na neki način nedostaje, smeta u stvari da zbog svoje građe može da bude i prilično sputana i ograničena. Jedinstvena Srbija, tu ništa ne bih menjao, simbol Jedinstvene Srbije je žirafa. Međutim, Jedinstvena Srbija žirafu ne ističe kao svoj simbol, već smatraju da ih najbolje opisuje tigar. Zato što je on brz, hitar, jednostavno ne trpi, ne pradu i tako dalje, kao što i mi u Jedinstvenoj Srbiji smo upravo takvi, brzo reagujemo, hoćemo da zadovoljimo neke potrebe građana i tako dalje. U našoj tradicijskoj kulturi i uopšte u slovenskoj mitologiji ne postoji nikakve predstave vezane za tigra. Jedino kod pojedinih naroda sveta postoje religijske predstave i simboličke predstave tigru kao simbolu zapravo moći i krvoločnosti. Tako da tigar generalno ima negativnu konotaciju u onim religijama sveta gde se javlja. Da bi razumeli ovu simboliku, potražili smo stručno mišljenje od onih koji politiku dobro poznaju, od Olivere Jovićević i Antonele Rihje. Pošto svi kažu da je simbol palme i jagodine žirafa, kao simbol uspešne lokalne sredine, jednog uspešnog lokalnog domaćina, čini mi se da je Srbija onoliko brzo koliko je prihvatila žirafu kao simbol, zaboravila prošlost lidera Jedinstvene Srbije, tako da ispada da je zapravo žirafa pregazila tigra, ali i to je moguće u srpskoj politici. Tigrovi mnogo više na ovim prostorima asociraju na Željka Ražnjatovića Arkana, koji je bio predsjednik stranke u kojoj je Dragan Marković počinjao. On doduše sad više ne voli mnogo da priča o tome, ali čini mi se da nekako ipak voli da drži taj znak ako mu nekad zatreba da te tigrove ponovo izvuče kao svoj adut. Pa znate kako, o sebi sve najbolje. Pčela. Ima nas mnogo, organizovani smo, vredni i korisni. Pčela se smatra, znači, izrazito plemenitim bićem, dobroćudnim i dobrodušnim bićem i veruje se u našim religijskim predstavama, postoji verovanje, dakle, da se duša čoveka nakon smrti inkarnira u pčelu. Demokrate su usamljene u ubeđenju da ovu partiju simboliše pčela. Njihove kolege ih vide drugačije. Po meni je simbol Demokratske stranke zlatni retriver, imajući u vidu da je on omiljen i velik i popularan. Poredila bih Demokratsku stranku sa palmom. Otprilike šepurenje i neko pokazivanje je karakteristično za tu stranku i njenog predsjednika. Za razliku od nauke, srpska mitologija pčele vidi kao božanska bića, ali se ne povezuju sa kolektivom i sa radnim navikama. Za neke je proizvod njihovog truda, slatki med, nedostupan. Oni bi volili sebe da predstave kao pčelice, radilice, ipak se zna da pčele proizvode i med i sad je samo pitanje ko se od tih pčela osladio i zasladio, koliko birači, koliko oni sami.
Nova Srbija je stranka koja ima veliku prilagodljivost i opstaje u raznim uslovima, tako da bih je ja uporedila sa vukom. Vuk je kao životinja hrabra, istrajna. U našoj srpskoj mitologiji Čajkanović je vuka smatra nekim vrhovnim srpskim bogom. U našoj tradicijskoj kulturi i narodnoj religiji vuk je najznačajnija, kažem najmoćnija životinja i njemu se pripisuje izrazito jaka demonska i htonska svojstva. On je zapravo htonska životinja koja je čvrsto povezana s kultom predaka. Dakle, i realno u prirodi, a i na simboličkom nivou vuk je veoma opasna životinja. Nova Srbija, međutim, naše sagovornike asocira na potpuno druge životinje i to najviše na osnovu dosadašnjeg delovanja na političkoj sceni. Nova Srbija, šaran i oko njega mnogo šarančića. Nova Srbija je tasmanijski đavo, dakle to je jedna životinja koja živi u Australiji i tu životinju karakteriše neartikulisana energija. Simbol Ujedinjenih regiona bi bio medved, zato što medved predstavlja simbol snage, predstavlja simbol energije, a prema rečniku simbola predstavlja snagu koja menja. Medved je praktično pandan čoveka u životinskom svetu, neki ekvivalent čoveka u životinskom svetu. Veruje se da je medved nastao tako što je Bog ili uopšte neko božanstvo kaznilo čoveka pretvorivši ga u medveda. Stari Srbi smatrali su medvede simbolom plodnosti, kao i da imaju veliku zaštitnu i isceliteljsku moć. Kolege iz drugih partija ne vide u G17+ ove osobine. Hijena. Nikada joj ne treba verovati. U stanju je uvek i da mnogo moćnim predatorima otme plen. Svim sredstvima se bori za svoj opstanak. Mačka. Imaju 9 života. Zato i opstaju na usijanom limenom političkom krovu. Da li je G17+ medved srpske politike? Pa moguće je, ukoliko se ostvari onaj njihov cilj da Ujedinjeni regioni Srbije budu treća po snazi politička opcija u Srbiji. Sad, ako se uzme u obzir da je medved u Srbiji ugrožena i trajno zaštićena životinja, onda ja mogu da se kladim da će G17+ i u nekoj budućoj vladi, verujem, biti dugovečna. Iako ovaj konj za malo da uđe u Skupštinu, niko se nije dosetio ove životinje. Ono što nas je posebno iznenadilo u ovom političkom eksperimentu jeste koliko se većina stranaka uplašila učestvovanja. Iako im se na početku tema dopala, kada je trebalo da se izjasne radikali, naprednjaci, socijalisti, LDP, PUPS i DSS, zauzeli su isti stav. Ne bi da govore o sebi u metaforama. Ali zanimljivo je da i Demokratska stranka i G17+ za LDP kažu da je to stranka koja je petoko i kukuriče. Čak kikirez, kažu demokrate, dodatno minimizujući njihovo političko značenje. Pitanje je da li bi možda da vide to petlo u loncu, da li bi možda da ga pojedu, da li bi možda da taj petao nestane, da li tako da shvatimo tu poruku, ali meni se čini su petlovi malo žilavi. Srpska napredna stranka. Bogomoljka. Posle ljubavnog zanosa proguta partnera. To što Demokratska stranka vidi stranku Tomislava Nikolića kao bogomoljku koja proždere svog partnera posle ljubavi, ako se ne varam tako nekako, meni malo ukazuje neki nesvestan strah koji možda Demokratska stranka ima od Srpske napredne stranke. Mislim da kada bi drugi put trebali da odgovore, da bi našli neku drugu životinju, a ne bogomoljku. S druge strane, Nova Srbija vidi Srpsku naprednu stranku kao lava, a sebe definiše kao vuka. Pa tako mi se čini da malo podilaze Tomi Nikoliću, jel sad baš je on taj kralj životinja, a oni su vukovi. Malo govori o jednom odnosu koji bi ta stranka možda želela da postigne sa Srpskom naprednom strankom. Zanimljivo je kako Vuk, to jest Nova Srbija, vidi naprednjake Tomislava Nikolića kao svoje, reklo bi se, sadašnje političke partnere, kao kralja životinja, a svoje stare političke partnere, Demokratsku stranku Srbije, vide kao kornjaču koja dobro vidi, ali slabo čuje.
Toliko o odnosima u ovom političkom trouglu. Tu su svi jedinstveni, videli su PUPS kao kornjaču i svi su zapravo pričali o tome kako je kornjača dugovečna, spora, okretna u vodi i tako dalje, ali kornjača može da bude jedan sladak kućni ljubimac koji ne prlja, ne jede mnogo, ne smeta previše, tiha je, neupadljiva, lepo je pokazivati, dakle poželjen koalicioni partner. Po svemu sudeći, srpska politička scena je čudna šuma. Male partije na ivici cenzusa sebe vide kao velike zveri. One velike bi možda volele i neku skromniju osobinu, a svaka od partija protivnika vidi uglavnom u izrazito negativnom simboličkom značenju. Iz odgovora koje smo dobili može se naslutiti ko bi sa kime u buduće rado delio politički prostor, ko bi koga rado pojeo i ko bi od koga bežao kao srna od vuka.